Assalamualaikum. Ya, apa? Oh, suruh ke sono. Yaudah, ntar gua ke rumah lu. Jangan gua jangan. Wah, heran. Gua lagi main asik main game. Tolongin dulu dah. Mampus. Oh, sialan mati juga. Masih ada satu lagi nih. Oh, mati juga lu headshot tuh. Terus, maju. Ekor, lu jadi anak bujuk kuning, lu malah main HP melulu. Nih lihat nih gua nih, orang tua lu, gua capek banget nih nyuci motor. Lu tiba make doang, malah main HP mulu. Ntar mau pulsa habis minta sama gue. Alah, lu mau bantuin orang tua nih, malah kambing no, belum dimpanin no. Masa gue juga. Buset dah. Iya, Pak, tadi dulu apa, Pak? Cerewet bener. Tanggung nih. Nerusin, jadi kalah tuh. Ntar gua kambing diurus sendiri. Wah, ini emang anak nih, dibilangin yang lawan mulu. Tadi dulu apa? Ini aja. Lu cepetan, kerjain. Ini aja warnanya. Ya, Bu. Kambing dulu. Urusin. Bu, kenapa Bu? Itu aja. Apa sih ibu-ibu nih? Dicampur baik kayak kita senenteng. Apa ya? Kan bapak, ada kambing udah panin. Pada bumbu bapak gue. Itu aja, tahu bisa. Mati aja. Buset, gua lagi mancing, bisik lu. Suruh ikannya pakai headset. Bener dah tuh bapak. Pada kambing udah panin lagi, biar gemuk. Semua heran, jatuh. Tangga siapa? Makanya Bul, jangan grundel aja. Oh nih, suruh panin aja. Baca aja, woi.